Kotoko prepare say Baba Yara be ready no. Osade nani hwe players or more Africa sa o qualify ko the group stage of the Confederation Cup 2025-2026 players or more fit for purpose Kotoko hunu say sa omo ba na omo be join ya ebebo asante Kotoko na players ye kan wasemi on that screen so your friend no Mark yes John Mark na me the statistics kakra ma ewo fie ha me say aha no enye ntiatiamu enye Kotoko 1 has 1 na enye jikoto bremi asem but the tiene say asem no eba emu ntiase ni mu nchirimu no na ye de ba John Mark ye ka no ho asem ya Asante Kotoko first leg won cry Kotoko winning by 4-3 no John Mark no bobo pa o say 2 goals yes Albert Amu twa 2 goals for Kotoko no so twa 2 goals for Kwara United and now me no kase Asante Kotoko are open early negotiations ye kase wa open early negotiations na chese player no Kotoko asase ene ne di nkomo se omunya na omope na subjected to ade bi amede mu nchiremu ne bebro subjected to ade bi sa Kotoko be sign na subjected to ade bi na hutize twitwa bitini kama mamefa na ase ma azeman o makro ne twitwa me kama say you na enra unim don cake na me nam don cake mamefa ntwam me nam don cake na ena me hu me former classmate bi oyo bazize de sister Penya ne sa ono so cite me from afar enti hu me no am so oton kokwa ya tutu ewo kwan no ho hu me no ena jezo yezo de phone ta na so wura nipa num odoje me se ne ye be ya on pese me hu se oton kokwa ya tutu ne nkate ne ade me nso me hu no me ye ma de se me kɔ no ho na nka me makoka ache ne se me nso ene me hibidie enti so no ton kokwa ya tutu ne nkate de a bidie na wo de edi ni dwa no we are going to do cooperative partnership business partnership but ono hu me no wayi fum utuvo na gopo me enti ase ya asemo now my first story no now John Mark no information I mean say can say Kotoko one say carfufo no omu open window no every month they say I mean no can say oma open window no for the next game I beba so no oma close kra and na da 1st October no oma bie enti sa o qualify ko group stages I obetima say register 5 new players no one say you 5 a film now the attendance Kotoko I na just say sa o group stage of the CAF Confederation Cup na obefa John Mark from Kwara United and me ko check no John Mark no ohun ni say Kotoko so enti ono ni tirimu ye ne de say no ba bi o bia no obom pai say Kotoko ebe yi waka film se ne ebe ya Kotoko be ko manim na Kotoko abefa no John Mark no ma me fa statistics kakra emma asem no ye kan ne ya chirim John Mark oya brantia na anu ya na o join you Kwara United na before so be join Kwara United no na obone ball emati my friend Lobby Stars so on the mecho no Lobby Stars oye central onye out and out striker oye central midfielder come forward the natural position pan no but say no otimi oye utility player enti wasa adopt the role of a striker so the mecho no enti John Mark no John Mark Atule ni dino no John Mark Atule na say no obompa ye se Kotoko ebe yi waka film sa Kotoko yi waka film say Kim John Mark Asante Kotoko ebe kwa akofa no de na CAF Confederation Cup na Kotoko team no mayedu anu ni information a mensa eka ewofia John Mark no obi a ni mfie no enhyeda eni enko achirisa na de nwanwa ane say the contract with Kwara United na enche ebe expire
ne contract with Kwara United ne enche spy nti obompa say ono de by October 24th ono obeti yesi Kotoko yi work afrim na ama Kotoko abefa no ti say Kotoko na aye na adwen say sa okona nim to the group stage there obefa obebeef squad na ma menyi fila we ma fila e wo ho ne say Asante Kotoko etimi e qualify to the group stage of CAF, your Confederation Cup na yebona. Kotoko benya $700,000. It is $700,000 no. What the yen nim dum krano yen nim $200,000 near fanko players or market. But also when you understand no. It is a say no. Ama John Mark no me say uko Nigeria information solo oh ha what the ye mu solo Nigeria. Information solo wure busem yaso John Mark nem pipe boss sorry no pay Kotoko qualify because Kotoko qualifier obeba benya CAF Confederation Cup ni bia sabo so on the bench no na ye wo ho say ni coach Abdul Karim Zito ahwe no na coach Abdul Karim Zito convince say player bi say no the type of striker we no obebo Asante Kotoko enunti na ama deal no aye highly possible. This is say no yenyina aye mpai ball ne de oni ball the one na ye defense no the overkai first leg no onya no awuram eh enti yenya ne da anim ho na won donzo ene abetamo ne kwame poku options ne mo tembiasa options ne mo a eboa na me ka donzo asama mfo ka say donzo ye hu hyede hu ni ye hyede donzo ball na obo no it takes obi a what technical eye and san wa appreciate ni pan obo donzo e ma me kai Kobna Yaru ene Eric Bekwe donzo any defenders ne preso na say ni nyina no Eric Bekwe fa ho na Eric Bekwe will be taking advantage of the situations so no na ene donzo eyama Kotoko na amanfo hu ye babafo si donzo mi ye nse da hu ni donzo ne nadwuma no so far enough for Asante Kotoko or the nimu I want to bulky no ne defenders ne struggle into a cover sana na hey quick so donzo no abetamo afa ho na John Mark so na mo ho so enti Kotoko na de afi me wo vim impai bonne se work for ne de yi omu frim ni group stage ne de yakode ya tiasi mu work for na me bompa si be yi omu frim Amicha Master KK Alaji Kamel God bless hey brother Phillips mechiao Asante Kotoko reaction no obi a wo su bia no amemfa enchia emmamo ewia ebesa de fofraba